For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Kasi thau ding jaga tayo kinongelam jangka KSU kilalit bani kendo ek menteri sarkar ke bakmi ek tenat an I Dr. Amperin Lingdo. Badawa badi bentuk okit I Vice Chancellor jong ke Sekolah National Law University halor ke jing penan kambaklai ke pisa kombalalap de keseng lengba ka jingwat jingtep lengba ka RTI. Ka khasi Students Union hapok ke jingelam jong General Secretary Uba Donald V. Thaba kalapan sengoh hi Dr. Amperin Lengdo halor ki kenram haka National Law University Meghalaya bat kat kum gejinglap keseng lengba ka Right to Information. Lasyam ya kejing tray bom hok jong Vice Chancellor jong kene ke sekolah Professor Indrajit Dube. Baula penon kam baklai ke pisa jong ke sekolah bat ula lek lendet ru halor kejing tungkam haka ne ke sekolah. Uba Donald V. Thaba ulong balengba ke RTI lalap ikejing penlut halor kalit kawan jong Vice Chancellor Syabar Kejela kiba kentup ikejing let ki badai hapok kakam hendrai kidon pat kejing let jung u ki bawat ke skol baru kamla ban pensyai la ulat dak bentaga kam ne ulat ikakam shimet jong u ule tho belapelut ikapisa jong ke sarkar jela na dok kesnam arhajar arpulai kabakot chaka khatsan laktam tang ha kabelit jinglet bat kat kum ke RTI lalap ru bau ne Vice Chancellor UM kejing im ke bapaho pahai hagba ya kanir ulah hab bansior ke sarkar jela unong elam ke KSU ule tho balalap ru ya kejing penlut ke program ka bela penlong tang shisngi bat kejing lot kalapoi hado arpsan lak tengka bat kam ke program ka bela penlong nag benta ke bah kamiat ke sekolba ndrai lalap bawat ke baikiat ru ha kene kesngi kapoi hado lai lak tam ke bah bansior ke sarkar jela Uba Donald V. Thaba ule tho belalap ru ikejing tongkam ke belongkat kum kamon jong Vice Chancellor. Wala kejudan kejing penmenalat kam hendrai umjipen mi ke result bat la tongkam digi brio jong uhi. Ka KSU keladawan ke sarkar bagadi bentuk okit alor ki kenram ke badan hakane ke skol ba kam tam persya ya Vice Chancellor. Kaba lengba kejing wan RTI jong KSU lalap ba ki kam bijam ke university along ke Jersey. Akaba kebun bah kajing kedan kam bakala ya ke bisa pilan jong jela bat kum juru kadan ru ka jingle lendat ha kaliang ka tungkam ke tunjang di nakaliang ka seng la submit ke memorandum lengba ka RTI ke ba ka seng dalawan labun bun sin ka ka university bat kajing syam ka jong ki isu hi nyilap ba borok ki kenram ha ka university hi ka di nakalau jong Vice Chancellor Professor Indrajit Dube bat abang ikran sepang ka jepran kam paklai ke pisah pilan aba ke isu ke wat RTI alor trips ki jung jinglek balik jinglek ki jung ngilasem balengba ke RTI ba ibun magi jaka ki bulik magu kumsha Kolkata Guwahati Delhi hawat idan ko tukani bapau di official visits re idan pat ki ba ke university kamla pensyai bulik syar tu ki jaka halor kai bentar laga di official ni ke personal kimla laga jubang bat hakini ki jingli ki jungu bila ban balak ban di personal ru lalap ba pisah hi la penan kambing da pisah jong ipat ba jong sarkar jela hakaba ka jinglut ngadu arhajar arpulai hadi jingli jungu loklut hadu kasanlak sepawajar bat habangi iru halaba ka RTI ni lam pakar hukum im jong ni brio perkombam hukum di kalong im makata kom kebangi sebelum kam bulong hi-fi di syaru Starbucks bakani kabil bro hapsi ulut ya sarkar jela kam kapisa paiba kadan boy ke program ke ba pelong tahun senam ni mulai Februari arputrik apa Delhi ketika Climate Investment Coalition for the Global South bat hangiru ni ba kejinglet jung ni ga program ke bari taksis ni kapoi hadu arpusan lam hawat to dana kadai nak benta ka babha pemiat jadi melang kasalang dari university ngim dadang kan kata kajing persya lagi hendrai hak ni ke program ni nilap ba wat kebaikiat ru habal si mesti government ke bisa pai ba batang hak sini kebaikiat ka pai hidu lailak san pendiri hajar news pak salpau de kajing keli kalong hak anu
kerukom ni beri ulah ba wat ka baik ya ka jung guru in hapsiu dah ka bisa jung ba inalor nang taru ni ba jutung kam jam kat ki boso gen tu wat ka advertisement ndrei jukun mi pat ya kata result pada ulah thungkam thung bi beri lejong jugu kata permanent post ndrei pulong bi kita tenure post ni kita gi kontraktual buat wara you deputy registrar war bala resign mentah bodi beri jugu berkadang doi ka profesor hang tu ka kita Chakraborty kadi ke balik PhD bakalok jugu te jengtu ka jugu kalau walada advertise ya kini di kam jam kamu kan habia nang bak reservation policy berkat kam jugu jungi umpa banyak ke reservation policy tak ada pun kelah di kini di permanent post ni tenure dan kita ki contractual ibun ki ni sa ai memorandum api dari kawai ni lah dawa bet na kaliang di menteri ba ide ban le ban toket ya ke jung ini kenrum kenram di badan apa university aku ka jempet kamtam jong new professor Indrajit Dube budi vice chancellor di na kaliang ka government kalapan por ini arbanai begini ya kini ka jung toket ni investigation halor ini kenrum kenram bat ko mangila pasanguhi ba ye kini ka memorandum di submit ka day based on RTI findings pakalapan issue bat ni ngai scam hiru bak sarkar simpia bat ba kadai ban pensitom ya dikenrum kenram bau ni beliau la pan kam paklai ko ko jugu aka bawal wasnaru di kendon aka an di bau ai bor daladi ya ladi bu tung kam tung jam ka bomon